Encwadzini yemaKorinte esibili sahluko 7 verse 17. maKorinte esibili sahluko 7 verse 17 naPetru ekuqala sahluko 1 verse 15 naPetru ekuqala sahluko 3 verse 9. Ngicela sende sisekelo ngaleli vileli. maKorinte ekuqala sahluko 7 verse 17 Petru ekuqala sahluko 1 verse 15 Petru ekuqala sahluko 3 verse 9. Kuphela nje kuthi ngulowo nalowo akachubeke njengoba uNkulunkulu amabele, kube ngulowo njengoba uNkulunkulu ambitile. Yebo, ngiyala kanjalo emabandleni onke. Kuchubeka kwethu ekukholweni, kuchubeka kwakho ekukholweni akusudeterminwa simo, akudeterminwe uNkulunkulu lokubitile. Ungamkhondi uNkulunkulu njengaloku simo sidetector, mkhonde uNkulunkulu njengaloku akubitile. Ungazami kwenda si understand ukuthi awusamkhondileni uNkulunkulu, but mkhonde si understand ukuthi you are responding to God's call, not to a current condition. Lokho siyathi ukuthi ingaba khona njalo ikhona imithetho ukuthi angeke sihlangane emasontweni, ngeke sibe ngaka, but lokho akukamele kuphazamise lubito lwethu, akukamele kuphazamise siphiwo uNkulunkulu laphe sona. Uyabona mangabe singamela bazalwane, simele ukuthi isimo sibe ngcono, it will never get better. Ngeke. Kufanana nekupha. Mangabe awuphi nyalo ucabanga ukuthi hayi nyalo ngilothi usathola usabamba bo 100, ungazoqala kubambe ma 1000 noma ungazoqala kuba nema million uyocala kuphi, you will never do it. Kufuna la ukhona khona kuleso simo lokuso, kukhonda kwakho uresponde as unto the Lord. Lokwendako ukwende ngenxa yekwabelwa uNkulunkulu nangenxa yelubito lwaNkulunkulu. Asiphile impilo yekuresponda to his call than impilo yekuresponda to the situation. Akusuphazama lubito lwethu kuNkulunkulu. Petru ekuqala sahluko 1 verse 15. Ngakho ke njengoba lowo lonibitile angcwele, nani ke banini ngcwele kuko konke kuhamba kwenu. Lonibitile ungcwele, lonibitile ungcwele. Lonibitile ungcwele. Kusho ukuthi uNkulunkulu makasibita usifaka immediately eclassini lakhe, usifaka estandardini sakhe sebungcwele. Alisho leli verse ukuthi asambe siyofuna kuba ngcwele, kepha lithi njengaloku losibitile angcwele, nathi sikulelo zinga lelo, asihambe asiphile ebungcweleni. Ngasho kulelinye ilanga ukuthi kuba ngcwele kwethu akubangwa ukuthi sivika sono, kepha kuba ngcwele kwethu kubanga ukuthi sine assignment lenkulu lebangela singafuni kona. Lokhu lesikwendako lokukhulu kusibangela ukuthi singa entertain tindo taboThobia naboSanballat, ngoba sisendweni yaNkulunkulu. Kungako sifuna kungendi tindvo letite kukholwa, kepha sifuna kuba ngilaba bonakala abakholwa bathawu bese bayasho ukuthi lokhu kuyabe kwendiwe ngilongcwele wasimakatha. Petru ekuqala 3 verse 9.
Ningaphinziseli lokubi ngalokubi noma inhlamba ngenhlamba. Sendelani kanjalo. Respect your calling. Sihlonipha lubito lwethu. Masihlonipha lubito lwethu, sitakwenda njani bazalwane? Ngeke siphinzisele lokubi ngalokubi. Ngeke sithele bantu ngetinhlamba. Kukhona lokunyelele kushoko. Kodwa esikhundleni saloko busisani, ngobe nabitelwa lokho ukuthi nidle lifa lekubusiso. Esikhundleni saloko. Nako ke lokhu lekubese kungibangela ngigcizelele naye indzaba yalapha kubase Roma la lithi khona live la uNkulunkulu. Ungaphindiseli umuntu lokubi ngalokubi, kepha mangabe sitha sakho somile siphe emanti, masilambile siphe kudla. Ngalama magama sinake sitha sakho sendele lokuhle, ikakhulu ngesikhathi sesidingo sakhe. Sitha sakho usuke ungacedzeli mawutawushasa uba nje anginasitha mina kodwa umuntu lengimenyanyako. Fine, lokukhulu ngilokuthi ubendela bonke yini bantu lokuhle noma ukhona lo ngathi uyachamuka kanti bo solo upha solo ubaphakela asimachamuka lo ukhona lomunye bese ubuka leceleni. Live la uNkulunkulu lithi ungahlali nje uthi ngimsulwa mina ngamthethelela agcini lapha lithi mendele ngila emandle kumthethelela ke abonakala khona, hayi ukuthi uthulile awusho lutho nje wena noma kuphoqa uyatithulela nje wena. Lithi mendele ungagcini ngekuthula. Niyabona lubito lwethu yebazalwane luphakeme kakhulu. Mawungabeka la Heaven nine singathi beka phansi impela. Mawungabuka nje la Heaven la kithi ungathi beka lapha ezingeni labo minister prime minister ngemabomo. Fane nje akubonakali ngeliso. Kahle kahle we are princes and princesses. Uyabona solo stepisi siyaphakama. But ake ngisilowarishe ngemabomo ngithi thina nje sibo prime minister by calling prime minister in the spirit realm. Ungabe sesewuya kundvunankulu uthi umfundisi unginike semvulo namhla prime minister kanjani kude prime minister. Niyanibone ngalesinye isikhathi kumbe indlela esimkhuluma kabi ngayo emaphepheni sikhulume lokwanalokwa, but angeke ukhanze prime minister akugadzile ekoneni athi ngiyangimgadzile ngiyathi usuhlala ngala uthi uyachamuka umbona kuvimbetela umbona ehla athi yes make simelana ngowe mosidona bewuthi lesigaba sakhe lolubito lwakhe le appointment yakhe uyayihlonipha. Akasahambi nje alwatimbi tetingukhu timbi tetinja lapha emgwaqweni. Ngibekisa kahle angisho bantu tinja ngoba tinja kudibana nje sovale nje akahambi. Why? Urespecta lubito lwakhe, akaphinziseli lokubi ngalokubi, hayi ngoba akabuva buhlungu, but uhlonipha lubito lwakhe, uhlonipha iposition yakhe ngoba waze wenda njalo uhlazisa inkosi lem-appointile. Nathi sibitwe ngelubito loluphakeme bazalwane. Let us not lower the standard. Asiphile asihambe ngendlela lesibitwe ngayo, hayi ngendlela lesiva tinto tendeka ngayo. Bekungiphethe ecala 3 verse 9 umqedzile mama. Ngicela ke kwendlula nje la kubase Roma sahluko 10 nginifundzele verse 1 bazalwane. Sifiso senhlitiyo yami nemthandazo wami kuNkulunkulu ngebaka Israel ukuthi bamane basinziswe. Verse 2
ngiyabafakazela ukuthi banenshisekelo lenkulu kuNkulunkulu kodwa ayikho ekulatini kahle liqiniso. Ayikho ekulatini kahle liqiniso. Verse 3 singamfunza ngobe ngekungakwati kahle kulunga lokuvela kuNkulunkulu bafuna ukuthi misela lokungekwabo kulunga. Abazange batinikele ngekuthobeka ekulungeni kwaNkulunkulu. Ngalama magama uNkulunkulu usemukele ngenxa ya Jesu. Kepha laba kaIsrayeli basafuna kwenta imihlatshelo kuze batokwemukelwa ngoNkulunkulu. NgesiNkulunkulu uthi uNkulunkulu senginemukele but ngekwalabantu bathi ake sende nako ukuze sitokwemukeleka kuNkulunkulu. Uthi babangwa yini abalati kahle leqiniso. Angisakhumbuli lelijaha noma beli kuthi bekwente njani, kepha kunenzatshana lengikhumbulako nje lelijaha noma lo babe bathi uyangena ke with excitement landizeni ngathi ushiya trainer wakhe usatrainer uyamshiya lo trainer wakhe uyangena landizeni. Mangabe ngiyasakha bazalwane, kepha nje lengidawukusho kuliqiniso lelikhona kulendzaba yami. Uyamshiya trainer wakhe, uyabona le excitement yekuthi sewuyakwati kunjengesibhamu. Mawuthola sibhamu ungacapheli imithetho ube excited uyagcina ushudubula inkukhu ekhaya ngenxa nje ukuthi nesibhamu book angibone sikwendekani mangishaya. Kufuna ube governed by the laws, ubanjwe imithetho ukuthi lento isebenza kanjani, isebenza nini. Nang uyahamba uyagibela with excitement uthi angimshiye trainer lamhla wayithatha indiza. Maya lapha endizeni kunale manual uyabuka ukuthi uyathi khumbuta ligiya lekuyisusa nali, ligiya lekuyihambisa lapha mase isetulu nali. Wathi hayi sengiyawucedzela lokunye base ngisetulu. Wayithatha indiza yaphakama wafaka ligiya, mayisetulu walifaka ligiya nakhona nayo ihamba seyibekile. Wathi uvula ipage lekugcina kuthi yehla njani wakhanza lingekho. So ngacabanga ngathi yaphelela laphi. Beka nekwati kepha beka ngati kahle. Maye iserious indzaba leshiwo uNkulunkulu athi bantu bami bayabhubha ngekweswela lwati. Alisho ukuthi babhujiswa nguSathane. Kepha timbi letinengi letikhona tilwa naSathane, atilwi nekweswela kwati. Sewungabona ke ukuthi yini sibazalwane singagcina sinemaphelekece kuphela ekulwa naSathane, ekulwa nemandla emimoya lemibi. Ukhanza ukuthi silwa until death ngoba ayikho lapho, inkinga isekwatini. Leli verse lelithi bani babhujiswa kuswela lwati lithi ngoba nilwalile lwati, because you have rejected knowledge I will reject you as well. Ngoba nalile kuti hlupha ngekwati. Bekusifo lesikhulu lesi Pawula lakhuluma ngaso kubantu baka-Israyeli lengingacabanga nami nawe uma kungathiwa sicabangisane singasibona lesihlava sekuthi bantu banemdlandla mkhulu umdlandla. Uma nje singathi sinemthandazo sitabe semukela tinto tethu vele umdlandla okuyawuthandaza kumelwane naSathane mkhulu, but le mithandazo leminye ayinalo lwati leliqiniso, ayinalo lwati leliqiniso. Ngiloyo uyathi nje ukuthi kumele ayokulwa naSathane ayobhinda Sathane but without knowledge of the truth, liqiniso alatiwa. Lapha ke
Mawufunza livi la nkulunkulu nginemcabango ukuthi kulolu bito lwethu esihlokweni sethu selubito la nkulunkulu uma besingaphendula lamhla umbuto ukuthi sibitelweni. Why have we been called? Sisinziselweni. Liqiniso leliphelele lokuthi wena nami sisela kusho kona ukuthi asikasinziselwa kuyezulwini ngabe kathe sahamba. Anginethusi angisho ukuthi awuye ezulwini. Ngisho nje ukuthi awukasinziselwa kahle kahle kuyezulwini. Usinziselwe ukuthi kube khona lokwendako ngala ukwendele lo mbuso wangale usengayi khona. Kukhona lekumele sikwende ngala. Uma ke singalandzela kuze sathi ukuthi sibitelweni, singake sibe nemcabango wekubuka sesike sicabange umpostoli Paula ukuthi kepha umpostoli Paula ebandleni empilweni yakhe yekholwa nasebandleni ekuqaleni tintfotini letitimbawu letikhomba lubito. How did they respond to God's call? Bendani babonakalisa ngani ukuthi mabakholwa, it's not a response to a church program. Mabakholwa abakatinikeli eluhlelweni lwelisonto kepha batinikele eluhlelweni lwaloyo lobabitile. Uma siphenduka asitinikeli eluhlelweni lwenkonzo, asihloniphi luhlelo lwenkonzo, sihlonipha losibitile bese kubalula kulandzela luhlelo lwenkonzo. Uma siphenduka. So uma ngabe besingathi ye Paula wena bongabuka ini bese uthi hayi cha nifute libandla ekuqaleni, ngoba mangabe silibandla leli njengaleli bandla le ekuqaleni kumele kube netintfo leti tawubonakala kulela bandla kulaba labe babitiwe. Uma basibuka bathi hayi cha basifutile vele bafanana nebantfu laba responde to the calling of God. Paula ngicabanga ukuthi angasinika umcondo encwadini ya Timotheo wesibili sahluko 4 verse 7, ngikulwile kulwa lokuhle ngiliqedzile libanga ngikugcinile kukholwa. Ethi kwetintfo letinengi Paula angathi mangabe umuntu responda to the call of God ubonakala ngekuthi kunemncintiswano la ugijimako. He or she has a cause to run, a race to run. Kusho ukuthi Paula angafike eme abuke impilo yalomzalwane ukuthi lempilo yalomzalwane ibukeka njengempilo yemuntu logijimako yini emncintiswaneni, noma ibukeka njengempilo yemuntu lo yesondweni. Uyathi liqiniso impilo yethu kufanele ibe yi-response to a beat, a tempo, kusho njalo kambi. Impilo yethu masiphila sihamba kusho ukuthi kunemsindvo, kunelidrum lesiliva lengekhathi, lokusho ukuthi mangabe uyahamba, mangabekisa nje uma ake ngithi ngibita naye indodzana ngibita Nqaba, ngithi Nqaba utawuthi naye utawuthi ba, bese ngithi wodala lendlela lengimbita ngayo itawusetha tinyathelo takhe tekutakimi. Uma ngingathi Nqaba buya lapha, speed istawushintsha. Why? Uresponda, uhamba ngale beat yekubita kwami. Impilo yethu njengebazalwane, it's a response to a call. Sibonakalisa ngendlela lesinyathela ngayo
ukuthi liphimbo lesilivile belisethela yiphi pace ekuhambeni kwethu. Uma ngabe ungumntwana kaNkulunkulu, kwasho bantu leya ngoma lengathi ngiyayinyanya lethi washaya kancane Moses kuthi usayibona iKenani, angazange sekashaya kancane. Moses was ever alive to God's call. Moses bekade ukuthi ngigijima umncintiswano, angifuni ukoniswa endleleni noma kwendeka kwamonakalela. Paula ngicabanga ukuthi uma thina lamhla sithi sibazalwane si responde to God's call, angafike abuke ukuthi ubukeka ugijima yini, noma ubukeka sowuphumlile, noma ubukeka sewulinzelela izulu. Thina silindele izulu, noma sowuhleti, noma uthi uyathi khona lekumele ngikubambe lengabanjelwa kona, usespidini kukhona lofuna ukubamba. Bazalwane, ngicabanga ukuthi ngethi igaba tethu angeke silingane la endlini, mina ngisini vele kunani nonke. Qiniso lesebaleni lelo, noma singayikhothi singafeke ngilwini, sini kunani nonke. So kunengana lengikubone ngendlela ehlukile kunendlela enikubone ngayo nini. Uyathi kukhona abantu lengibakhumbulako 1 2 or 3 labaphendvuke. Uyamathi umuntu aphendvuke kumbe asalelwe ngomnyaka munye noma lengi2 afe. Umangale, uyabona indlela ahamba ngayo lo muntu loyo ekholweni. Umangale ukuthi yebo nini lo muntu lona mosingathi ofuna kwehlulana nami imfundisi. Ngoba lo moya umkhanza jike egedeni kude inkonzo, athi hayi bengicabanga ukuthi kunenkonzo. Lendlela la shaya speed ngayo umkhanze, ungamkhanza enkonzweni yalabasha, umkhanze imphandla imanya ka youth service. Umbone ukuthi lo muntu lo ngazi ukuthi kukhona into la ijaye kuyibamba. Inkonzo yabo make ngibabe umkhanza sokhona, hayi bengithi nami ngitenkonzweni. Kukhona sambulo naye la ngasathi leva ngathi uyathi khona lekumele ngikubambe emalanga sangihambele. Mawuphendvuka, you are responding to a call. Impilo yethu kumele bazalwane ibonakalise ukuthi sibidiwe, ukuthi sibidiwe. Kwesibili la ngakubuka Paula angafika abuke ukuthi ubukeka ulwa yini. Ingabe kukhona yini lo ngathi ulwa nako? Ingabe kukhona yini lo ngathi ulwa nako? Mangabe ulwa usembini etikhatsini letiningi makunembi akusiwe lo setha sikhathi sekuvuka uyokulwa, kepha lembi lekhona icishe ukusethele isikhathi. Awuvuki normal mawusembini. Ngeke tithi tikhala timbayimbayi tesitha ngaphandle ubuke kancane isikhathi uthi hayi kusengi3 mina ngivuka nga6. Kepha makukhala timbayimbayi ngaphandle tikucethela buthongo. Why usembini? Paula angafika abuke ukuthi labazalwane mawuthi nawe uyakholwa ubukeka njengemuntu lolwako yini, noma ubukeka njengemuntu losacedzile kulwa. Kwesithathu la ngakubuka ngoba kuleli verse uthi ulicedzile libanga lakhe, angabuka ukuthi are you finishing something? Do you look like there is something you want to finish ungedlule emhlabeni? Kumba ngafike ahlale phasi abude ngamunye wethu kuthi awungitshele yini lova ngathi kumele uyicethe ungawushilo umhlaba. Hey, angitati impendulo tethu but tingehlukana. Lo munye ngathi ngithathazela ngifane ngifenginele Dubai.
lo munye ngathi ngithandazela nje kuthi inkosi yami ngifanele ngife sengifulele nalilondo lami. Lo munye ngithandazela nje kuthi ngifanele ngife senginendvodza. Lo munye ngithanda lokukhulu kakhulu ukuthi ngife nginemfati. Lo munye ngithandazela ukuthi ngifanele ngife sengiyibillionaire. Tinhlukene timpendulo. Kukhona indlofisa ukuthi mawuhamba uthi ngilicedzile libanga lami. Ngilicedzile libanga lami. Hey, la kukhuluma umuntu lobeka sekavalelwe ejele la ku 2 Timothy. Abesaboshiwe futhi angeke asaphuma. Wagcina sekafile. Kepha uthi noma angahambi wonke umhlaba kushumayela livangeli uthi ulicedzile libanga. Why? Ngoba sonke isikhathi makukhona lokwendako njengelibutho la Kristu kumele ukwende ngathi sewuyacetha. Sonke isikhathi. Sonke isikhathi. Sonke isikhathi. Ukwende ngathi kude tomorrow. Mawunelithuba lokuhlabela ungahlabeli ngathi usagcine live lakho uligcinele kusasa. Mangabe uyashumayela ungashumayeli ngathi hayi kusasa batakubona kahle. Mangishumayela nyalo I don't reserve myself for next weekend ukuthi hayi nibobuya kahle next week itinto tabetendeka. But mangicetha kushumayela nyalo kumele ngihambe ngithi Nkosi I have finished my course. Ngilicedzile libanga lami. Angabuka lokho Paul. Uma singahlola ke sithi ake sesibukiswe bo Petro na Johane kuthi bona bangasibuka bathini njengebantfu lababonile ukuthi lubito lwaNkulunkulu lifike lwendeni kumuntu insinziso yaNkulunkulu. Sithi ake basi-evaluate kuze kuthi nathi lamhla nga-2020 site uhamba etinyathelweni. Ngiyacabanga ukuthi izenzo sahloko 3 verse 6 angasiniketa umcondo ukuthi yini labangayibuka. Ake sengifundzele izenzo 3 verse number 6. Petro wathi kuyo, anginamali, kodwa ngitakunika lokho lenginako. Ngelibito la Jesu Kristu waseNazaretha ngithi kuwe, sukuma uhambe. Bangabuka ukuthi siposta ngani. Bangabuka ukuthi yini thina lesichenya ngayo lamuhla. Bangabuka ukuthi yini lokuligugu kithi lamuhla. Ngoba bona bo Petro indlela laba responda ngayo elibitweni lwabo bashaya konke ngathi kudibi ngenxa ebukhulu bekwati Kristu. Mabafika kulomuntu kahle kahle mangicabanga nawe ungacabanga ngemthandazo nami mangicabanga kahle prayerfully ngive ngathi hayi kuthi bebede imali ekhikhini kepha babuka ukuthi yini lemcoka kakhulu kwedlula imali lesekhikhini. Base bathi uyaboka kulesimo sakho imali angeke kusithi silver negolide ngeke isishintshe isimo sakho. Ngiko solo uhleti la ngoba abantu bakunike imali lehambe yaphela waphinza wabuyela watofuna lenye. Kepha thina sifuna kukunika umthombo wokuphila le Jesu anika umfati waseSamaria wathi lo natha la ngeke ome futhi. Velo babuka ukuthi uyathi kude man kude lokungcono kwedlula libito la Jesu kude. Inkosi ayisicoleleke kulomnyaka lesikuwo eminyakeni lesitawuyiphila sibe kuyo ukuthi kwangathi ligama la Jesu belingete la compete nesiliva negolide. Ngoba uyathi kungendeka silingeke ekukholweni kwethu sikhanze isiliva negolide imali sikhanze ngathi seyingcono kunelibito la Jesu. uNkulunkulu ezulwini akaphakamisi imali wayibeka wayinika libito lelikhulu kepha uphakamise libito lendothana yakhe.
uphakamise libito lendothana yakhe, walibeka ngetulo kwawo onke amabito, ngetulo kwemadola, ingetulo kweli-euro, ingetulo kwesiliva, ingetulo kwegolide, libito lendothana yakhe. Wathi ndvodza yakithi isiliva negolide asinako, kepha ungasicabangi ukuthi asinalutho ngoba sithi imali, ngoba masina Jesu sicebe kakhulu. Ngako ngelibito la Jesu lokhu imali lengakwendi, libito la Jesu litawukwenda. Libito la Jesu labamcoka kwedlula imali. Ngiyacabanga boPetru nabo Johane bangahambe basibuka ukuthi yini lesiva imcoka. Ngicabanga sibangalalela ubufakazi bethu. Bufakazi bethu bukahle bazalwane, kepha ngalesinye isikhathi kuba ngathi bufakazi lobungibo kungaba ubufakazi bekuthi bazalwane sekume ibillionaire. Kwangathi bufakazi lobungibo bungaba kuhlola ngaphandle ukupakeni ngaphandle. Kupakeni ngaphandle bazalwane, ngiyambonga uNkulunkulu. Sekunesigahla. Sekunesigahla. Nasi sikhiya ukhanze tinhlitiyo tethu tigcwele ukuthi nami ngifuna sigahla, nami ngifuna sigahla. Ngathi seyicompetition yekuba nesigahla. Bangafike babuke ukuthi what is most valuable to this generation kuleli bandla lanyalo. Is it the name of Jesus or it is silver and gold? Libito la Jesu yini leliphakeme. Now ke lo mfanekiso ake sesiteste nje nathi siticabange. Kuthiwa kuna Jesu kamanzini uphethe billions. Kuna Jesu embabane nguye kuphela. Jesu embabane uthi labafuna kungibona babe nami, ngidaba nabo 5 minutes. Jesu lo kamanzini lo phana billions uthi ngifuna nibe nami 5 minutes ngidabe ngihohlode billions. Same time uya kumuphi? Ngoba lo kamanzini unga-1, lo sembabane unga-1. Uya kumuphi? Yeah. So kukhona la ungakhanza kudele sikhona lo munye ababatha uyacabanga athi angiyothatha lena ngidaba bese ngiyandiza uNkulunkulu utangiphatha insiba timpiko ngifanele ngidize. Mawuse ngikandiza inyalo ngeke bese uba nato ngoba sawufuna imali. Uzubone inhlitiyo yethu kulesitukulwane kungendeka inamathele kakhulu emalini than Jesu. Bekunengoma behlatshelwa ka10 ithi libhala na Jesu, ngoba mawumbuka yonke imhambo yakho iyawugucuka ukuthi ilunge ifane neyakhe. Isiliva negolide akukho leyo kulungisa kulomhlaba. Libito la Jesu. Kungakho uNkulunkulu ezulwini anganikanga umhlaba isiliva negolide, wawunika indothana yakhe. Wawunika indothana yakhe. Lokunye labangakubuka uma ngicabanga boPetru nabo Johane bangabuka ukuthi imibhalo siyisebenzisa kanjani. Bangabuka ukuthi imibhalo siyisebenzisa njengesikhali yini. Bangabuka ukuthi imibhalo siyisebenzisa ekuthenini sakhane yini. Babuke tipho tethu ukuthi ngetipho takamoya sitisebenzisa ukuthi sakhe labanye noma sitisebenzisa kujaja labanye. Imbhalo uma bangasibuka basihlole emakhaya bangasihlola ukuthi imibhalo emakhaya mina ngingibabe ngiyosebenzisa kanjani umbhalo. Ngiyosebenzisa kuhedla umkami nebantu abami noma ngiyisebenzisa ukuthi ngibakhe. Uyawathi lama verse laqonzene bafazi thobelana amadoda enu, bantwana lalelana abazali benu. Anzi mangibabona batithoba bangilalela ngiva kumnanzi ukuthi bangabuka ukuthi sisebenzisa live la uNkulunkulu in honor to God or for our honor.
Bangabuka ukuthi njengemfundisi live laNkulunkulu ngilisebenzisela ukuthi bazalwane bahloniphe mine noma bahloniphe uNkulunkulu. Bangahlola imibhalo. Lengocabangako ke ukuthi lisotsha kahle kahle leli responde elubitweni. Lisotsha lelibitiwe lelibuthekile malithola sibhamu asisiso sekuyodubula umfati nebantwana ekhaya noma bangametzelela kanganani sibhamu asiso sekuyodubula umndeni wakhe. Sibhamu sekusebenzela hulumende or the nation that has appointed him as a soldier. Imbalo ngalamanye amagama ayisiyo yekudubulana ekhaya, akusiyo yekubulala bantu bakini. Ngimangele Moses, yayathi indvuku bekayiphethe Moses walwa ngayo eGibhithe, bekayiphethe ngesikhathi boMiriam na Aaron bamvukela bathi, by the way, wena sewenda ngathi ngiwe wedwa lova uNkulunkulu, nalo mfati wakho yena umkushu weka umkushu bamdzelela nangemfati wakhe abeyiphethe lendvuku lavula ngayo emanti elwandle, kepha kazange ayiphakamisa against his brothers. Live laNkulunkulu akusiso sikhali sekulwa nabomnakethu nabotsatha wethu, sikhali sekulwa nesitha. Singasebenzisi live laNkulunkulu kulimata abantu baNkulunkulu. Live laNkulunkulu asilisebenzise libe sivikelo. Ngicabanga ukuthi wonke waka-Israyeli bekathi makabona Moses aphethe indvuku athi lamhla sitawunqoba. Wonke waka-Israyeli bekayijabulela indvuku esandleni saMose kude bekaba nelivalo ukuthi safa. Nalaba bebathi le ehlane la bebedzelela bathi, "Hey Moses, kumatiba la asibuyele nemuva sibone ama giants le akazange ayiphakamise ukuthi abamile timphandla." Kuthi wonke lo wedzelela ukuthi siye Canaan utawumile imphandla wasuphakamisa indvuku. Ayizange isebenta against bakubo, yasebenta against the enemy. Live laNkulunkulu nemithandazo yethu asisuyisebenzisa kushaya labanye labathandwa ngizomandla. Asiyisebenzise kuthi nabo kubahambele kahle. Kwesithathu labangakubuka mangicabanga izenzo sahluko 4 verse 29 bangalalela imithandazo yethu. Kuthi imithandazo iyasidalula yini kuthi singilababitiwe basomandla. Mawufunza sahluko 4 verse 29 encwadzini yetendo tebapostoli sikhanza lapho mabathandaza bathi, "Nkosi sinikete sibinzi sekushumayela." Haleluya, sekushumayela tindzaba letimnanzi, kushumayela livangeli. Siphe sibinzi sekushumayela livangeli. Bebangathandazeli personal needs, bebathandazela ukuthi bafane bawuhambise umlayeto waNkulunkulu njengaloku unjalo. Ngiukhanza lo mthandazo lo kungumthandazo weku-attacker, kungumthandazo wekuyawuhlasela, kungumthandazo wekuyawuwina abantu, wekwanzisa umbuso waNkulunkulu. Kumbe lamhla uma bangayilalela imithandazo yethu kungenteka imithandazo yethu seyimithandazo yekuthi bongela Nkosi ngiyabonga ukuthi ungigcinile, ngazi ukuthi ayisenayo iforce yekuyawu-attack. Imithandazo yethu ngathi ayisenayo imicabango yekuthi kumele nganzise umbuso waNkulunkulu nginciphise umbuso waSathane ngekuthi ngizuze labanye ngibazuzele eNkosini. Ngakho ke Nkosi ngiyacela ukuthi lamuhla ekuseni ngisavuka ufane uconzise tinyathelo tami la kumele ngiyohlasela khona. Mase ngiyolala ngiyathi ngindaba nginekubonga ukuthi Nkosi ngiyabonga ukuthi umbuso wakho wanzile lamhla.
kunekubonga nje ukuthi hayi Nkosi ngiyabonga ungivikele ngiphilile nemndeni wami konke sikahle ngazi ukuthi umthandazo wethu awusenayo itune yebantu lababitwe ngemazulu. It's more a concern for our protection, our safety. Nkosi ngiyabonga ungiphile kudla, ngiyabonga ukuthi ungigcinele umsebenzi, ungiphile imali. Umthandazo wethu kumele ube netune yekuthi kuyabe kuthandaza lisotsha la. Kuyabe kuthandaza lisotsha. Mangabe lelisotsha lithi lehlulekile, akusho ukuthi lehluleke ibhizinisini, akusho ukuthi lehluleke kuba nemali, likhanza lehlulekile uma ngabe lingakanciphisi bantu embusweni webumnyama labathuthele embusweni webukhanya. Lisho njalo livu laNkulunkulu ekusinziseni kwethu lithi sithuthiwe embusweni webumnyama safakwa embusweni wendodana yakhe lethandzekako. Bangabuka mawufunza sahluko 4 verse 30 bathandaza bathi perform miracles, signs and wonders. Bathi Nkosi ngesandla senceku yakho yenda imimangaliso. Ngesandla senceku yakho Jesu Kristu yenda imimangaliso. Bangafike bahlole lapho bese bayasho ukuthi cha solo nekusame petty. Solo nekusame petty. Solo nekusame petty. Nani ne responde elubitweni lwangenhla. Ngoba lubito lwethu, uyathi lubito lwethu lusuke lunayo i-temptation ye competition. Kuthi uma ngabe nje ngithanazela timangaliso ngilokuthi ngifuna libandla lami la ngikhona khona libe ngcono kunalela ngilikhomba ngenhloko. Ngifuna iministry yami ibe nebantu labanengi ngakho ke Nkosi use me oh God. Sebenzisa Nkosi kwenda timangaliso enhlitweni kube ngathi for his glory kanze enhlitweni kuthi kuze bani bangibone kuthi ngineliqobo. Bangabuka ipattern kuthi is it more for his glory or for my glory. Lo mthandazo lesifiso setimangaliso kwekuthi uNkulunkulu akhatimuliswe yini noma kwekuthi Richard akhatimuliswe atohlonishwa emhlabeni noma kwekuthi ligama laNkulunkulu lihlonishwe emhlabeni. Incwadi yekugcina Samuel wesibili sahluko 11 verse number 1. Samuel wesibili sahluko 11 verse number 1. Kwathi entwasahlobo lelandzelako ngesikhathi emakhosi laphuma ngasotimbi Davide yena watfumela Jowabi wamkhipha kanye netindvuna takhe kanye nayo yonke impi yema-Israyeli. Bafike babhubhisa ema-Amoni bavimbetela lidolobha laseRaba. Davide yena abesele eJerusalema. Niyeva ukuthi lembi iyaphumelela lephambili. Ukhumbule usala ungihlanganisela ke nakho. Kubili kunye kwekucala bekusikhathi sini. Bekusikhathi sekuthi emakhosi asembini. Davide wathumela Jowabi. Naka bekusikhathi sekuthi bantu lababo Davide bangathumeli babe sembini. Kepha Davide wathumela. Kwesibili lamagama ekugcina lathi kepha awungiphinzele mama. Kepha Davide beka njani? Beka se Davide na wathumela Jowabi wamkhipha kanye netindvuna takhe kanye nayo yonke impi yema-Israyeli. Bafike babhubhisa ema-Amoni bavimbetela lidolobha laseRaba. Davide yena abesele eJerusalema. Davide bekasele. Kuhamba kahle le empini. But the problem is Davide bekasele.
Akusikakhulu ukuthi ukuhamba njani le, lokukhulu ngilokuthi Davide ukuphi, ngoba akusiso isikhathi sekuhlala ekhaya, isikhathi sekuba sembini. Davide tikhali bekanato bekude kulwa nesitha, kungako noma tikhali takhe betikhona Davide azange timsite against temptation, atemsitanga. Wawa Davide anato tikhali ngoba akazange wahamba wayotisebenzisa la kumele tisebenze khona. Njengebazalwane sibitiwe bazalwane, lesikhathi lesi ngiyakholwa sikhathi sethu to respond to God's call like never before. Kumele impilo yethu ikhombise kuto tonke tinhlangothi kuthi nyalo ngifane ngivinjelwe nje simo, kuthi ngingaye esonveni njengasemihleni, kepha ngiyati ukuthi it's a season of war, sikhathi sembi, sikhathi sembi. So akuseseka ngako kuthi ngiceliwe ukuthi angisebenzise isipho sami, akusiso isikhathi sekucelana iminikelo lesi, sikhathi sekulwa ngako konke ngoba it's a season of war. Nesikhathi uhlala nesikhali sekulwa empini, ungasebenzisi sikhali lonikwe sona, sipho lonikwe sona uNkulunkulu kuthi ulwe uhlasele, wangasebenzisi la utigodla khona. Nango Bathsheba, Davide lide bekuhamba kahle empini ngoba Jowabe bekayilida impi, kepha kuDavide tinto tacala tajika tangahambi kahle kuye. Uhlulwa yini Davide? Angendi assignment yami, ngiyati ukuthi lesi sikhathi sekuba ngangisembini, kepha angayi empini, ngithethe i-break. Ungatiniki i-break etintweni taNkulunkulu, ungatiniki excuse lenhle mawulati liqiniso lekwenta tinto taNkulunkulu, but utinike i-excuse uthi he will understand. Ungatiniki excuse. Tinto taNkulunkulu tibambe njengemuntu lobitiwe, ungamhlazisi lobitile. Ligama leNkosi kalibongwe. Ngicela sisukume. Babe longcwele, ngiyathandaza Nkosi ukuthi inhlitiyo levelive lakho inikete the right response to your word. Mangabe Nkosi ukhona lothi makavala livi uyatibona ukuthi hayi bese ngingidavide, bese nginema excuses ekukhondeni uNkulunkulu ngalokuphelele, bese nginethi izathu ngibalisa ukuthi lokho angisakwendi ngoba simo sikanje. Ngiyathandaza Nkosi akube imvuselelo lamhla, khulekela ukuthi inhlitiyo ikhululeke kuto tonke tibopho talomubi. Khulekela Nkosi ukuthi le kube yi-season lokholwa nguwe la conscious ukuthi akusi i-season yekuthatha i-break, akusi i-season yekuphumula, kepha i-season yekuba libutho emini ebusuku, inyanga iphelile ayikapheli, akube yi-season yekuthi I'm like a soldier in the army, I'm set for war. Thank you Jesus. Kuze sinqobe ema-temptations sitha lesingasibeka kuwo, tilingo tebukhathi babo Bathsheba lesingagcina sikukhonda ngetipho losiphetona nangesikhathi losiphetho sona.
akube inhlitiyo lephendukako iphendukele kuwe kuze sithuthe kulesimo sekunqotshwa ngalesikubonako nalesikuvako ngoba Davide wanqotshwa ngoba abona. He never respected his season of going out to war. Yenda babe kuthi sikuhloniphe ngako konke losinikete kona sikusebenzisele luthumo lwakho, not for our glory, not for our beauty. Ngicela sisho kanye kanye nanga emagama esivumo sithi babe longcwele mangabe kukhona la bese ngithethe ibreak khona, ngiyacela ukuthi ngamoya wakho longcwele kusukela kulesikhathi ngithatha tikhali tami, ngithatha tiphiwo tami, ngithatha tibusiso tami, ngiya empini, ngiphuma liwonke kuze kusekugcineni kwekuphila kwami ngilingise Paula ngithi ngolwile kulwalokuhle, ngicedzile libanga lami, ngigcinile kukholwa. Amen, amen, amen. Ela wena simemo kuloyo lobukele ngaleyo ndlela lobukele ngayo ukuthi nawe singajabula kokuqala sivumo nje saJesu ukuthi Jesu indodana yaNkulunkulu ophilayo. Uyakholwa ukuthi Jesu indodana yaNkulunkulu ophilayo. Ungawuzange sewusende ungowake wasenda wasewuhlala phansi wathatha ibreak njengaDavide, akusiso isikhathi sebreak. Buya mntwana buya uhlalelwe bewusolo ulinzelekile kulelithuba leli. Mawena leso sinqumo kuze isikole sidana nawe noma ungathanza ukuthi ube ingcenye yomndeni waseKwaluseni Alliance. Kunetinombolo netindlela zokuxhumana lesingajabula ukuxhumana nawe sikuside sike ukuthuleka kanye nawe kulolu bito lesibitolayo. Nawe uNkulunkulu akusise ngaleso sinqumo leso, akukhulise akuphephise for his glory. Amen. Akwethumo kuwe Nkosi sifike kulesikhathi nyalo. May your presence be the most important thing in our lives than silver and gold. Help us to boast in your name than to boast in our comfort and our possession. Asibe nelicapho ngelibito leliphakeme manje uze kube phakade. Amen. Amen.